Aya holela. Alleges. Holela. Alleges. Aya. Loro ndero waheze ndugu. Reta gorogwa. Horera. Kwa kamebe kamwige muthenya wa Monday. Kigosho Monday JKA Messenger. Kama kawaida kama dawa JKA yuko wima. Ndio kama unarako ina kuruse. Ya ndio kama unani it's an anthem. Ndio maana mukagiria mako ya wega. Wega. Yes. And the hype. Very hyped and engaging. Oh yes. Natuoka kwigangara njetagwo board chair Gathai Dennis. It's also Jen Goni Watho. It's a good afternoon. Oh yes. Monday ya tariki 11 December mwaka wa 2023. We are here by putting you on notice that tomorrow is a public holiday. Irusho ne Jamhuri Day. It's one of the biggest national celebrations in our Kenyan calendar. Yes. Only Okorago Independence Day. And Kenya is marking 60 tomorrow. 60 years. And I can tell you for free, the Google Doodle will be about us. Yes. It should. We had a Google Doodle. Let's go Doodle. I want to Google in it. How you go? Yeah, to go and you mark my words. Yes. Kenya 60. I tell you. Anyway, how are you? Doing well, just a little bit under the weather, but holding up in there. Kore yuritheirie. Kwe yuritheiria. Kwe kihoma gikuo. Nikijemete. Pole. No gikiro na kumuli ucoka kiumukane. No homa nayo ri. Ndengituma ningi uregere karengeti. Ko ne kumihe. That's the word I was looking for. Nikumihe. Nikukomereria ki. Otherwise I'm okay yourself. Well, myself. Weekend ilikuwa mzuri. A lot of activities. I can only imagine it is around that time of the year. Uma ha othiete hand. Ndakwira. Yes. Ukarigo nyambe thigo kanyambe thigo guku. Reke thigo guku gathi guku gacererwo. Neguo. Ugathi guku gacererwo kuria. Yes. Tawiri ndanyitikire muno ndinota guthira a good friend you are gone. Yes. Masi no. But I understand it was very colorful and it's a good colorful thing. Yes. We were still part of it. Never. All in all we are together. Absolutely. Na tuko sambamba. Uria ni muthoni uhana haria kihiga kia hiri. Uyu ni muthoni wa canura njuire yarora iguru ta. Akihana pasueri kanini. Ni masi. Ana kapasueri kadogo. Katubebe hadi mbele ya kirindi. Wewe ona 24 ndio wase bari yana ile sujure ihano muno gisai. Wewe babire go janurwo muramani na hakeri ena raini okerwo furere bro anga muri raini ekora ya hutha tugakari ara mithirega twagekira utafiti. Yes. Netwage ukana netwokana mbeca muthenya wa muthi. Absolutely. Nibe goririkane masi uyu wi hari atutwara thiini wa Kameme FM official live. Kwa emwe yeni na no soka gatuikia YouTube. Yes. Na TikTok. Tozo wadira goura TikTok. Tozo ndia gedagia muno kaderu ha. TikTok. Azozi aturi. Reure. Mateneke kana matigateneke. Ne mateneke. Gomisi ya kwa kenyanya ali. Ihara hokire. Siko to shirese morio. No izado bakivya. Egina ni kujifishi. Ni kujifishio. Rari kana kenge ya kiga kenyanya.
Kuri Athika atwaragota huru baroneka. His revenge was served cold before the year ended. Kengangaine. And they say we can laugh about it because I have talked to the king of Kiwasho and Akiri Hadu, so we can laugh. Then Aguraro. No, there is a trajectory. There is a trajectory. Ya modo. Ginya hale okinya kodi ya rais. No mentally re. Mwere wakudu ekerete the miaka mingi. Kogo niyo irefu ya okinyaga. Hale ofati rugo fili gete. Na hale ofati go stopera. Yes. Actually it's supposed to be stopped by it's a Newton's law of motion. Ugeiwa ru ha joitine ya iru. Yes. Ni wakiria digiri iria allowed. Yes. Ni umenya you have nothing to sit on. You see you are supposed to achieve katakata ka muthirimo na kierori. Hafati yako na kindu gito right angle. Which is a 90 degree angle. Ege kinya acute. Hakini register we are on one way. A natural involuntary body action ego kunyitariera. Kiria kihakuhe. Wapi dulu re? Galoya Junior. They are realizing they had He had gone too far. You know, at that time you don't even have time to pray. Don't you know a millisecond? You got to the rat to cafe there. My MC na more man nyale ha Pore no zero yo ya no riu na ke MC man nyale re aracokira amenya no wago ari ni arege kibo araba tiga koma. And then you see when you fall like that, when you wake up, when I yaku explain rationale yaku yakogwa, the kodi yakalugwa hakiu magete. Video le irore ire and to me analyze it. Na dami irore rigi na rigi. Yes. You see, ni haro hu amuna to hito nake otura kuria thiini akiuga ni haroneka akioya giti no thutha ucio gotiramenyeka wega kiracokire guthieko kuringana na aria marari hando hau. Na reporter sasa tiamuna tole witu wa Embu Macharia Mohamed karigano ria kurathire ngaru yaronekana akioya giti andu ria uri na kirigano akigegia ndu kuria ruiru ni ati agithi guikara thi hatirare giti ngaru ya ni aronekana ahauka emadathi mbere ya kirindi Adi mala tafanaga igogona riu mageria kumuchairira marakore mari haraihu na aria maraikanite nake matiari na wira wake mwene igogona riu ni arutete statement ya gukumithia kiote na kumuhe ndumiriri ya pole ana kiraragwa avagi igogona rire ni maugete ati kapetire mararite ni ramutithiririe kunyihanyihia itufa gitago macharia Mohamed
Yo no era. Yani mundu na mucingo wa mohoro etagwatia Zakari Kurigana na aria mareroreire ngaru ya kiharuruka undu ucio rambirie uragegia aria maratabanagia igongona riu ngirora nyamu iyo ri ngaru ya no arathamirie gite haria kirari aja hego misia gwa kinyanya cieherie gite deliberate mereheria historical injustices ndacio icio nĩ ikiaktaga with speed Moini ucio ri uri gatuna tungata kuria kwa mugathe mutongoria wa bururi ni aramenereria giko kiu na arauga kuti kuonania thirikari no ikurumane No, I talked to him, he's okay. Bora dai na guraro Daddy. Bona rokerie ta spring. na wahuria bisari Na buroga. Galo ya goturukana. Galo ya komandathi. Nĩ gũkurumana Dulu kugithio bu. no weko no wetio kwa maguru iguru no come through. It is involuntary body action. Kwa maguru iguru. It's part of cushioning. Anyway, Kalekana na aira. maikare thekana matiga ikare Matendeke kana matiga. tha inyanya na 40 thiri Aya. Oro kwa ati yo tuthekia next year June. after Madaraka Day. The good and the bad thing there, it was captured on tape. Yes, it is. It's actually going to become a meme. I can bet you. Rather, it's name meme. Ulu. Oh, Galoya pole. What's your no? Oh, Jajo Nage. Dulu. Dulu, I imagine the way to do it or gravity. And the Newton's law of motion. Arafu igo wari ona re murigainie ri matiko manyitwo ni thoti ya gukuhita. They can't. The speed. Gukwaniriria. That's a millisecond affair. Nige wa wale we very soap you are the van. No moto de to o ni ekogwa mo. No wo shiro di wa. But the bottom line he is okay. Ndio arabetia ona mundu aba kunyita mufuto ukabatiria mufuto kidogo. Yes. You are getting acute angle. Yeah. Happy Dulu. Ai ne Jane wa Equity yako ule wagige. Ndaga ile kama no Jane. Lauga mena mami wao. Na baba mama na baba rahafu. Akaitheke muno. Imesalamika. Makena. Dulu. Ele. Ngadulu aracokire gwikirira rwimbo arakonia umire. Oria Nick Jari ohoro ucio wa gwetha mburi ya gukiriria muthurire riho Nĩ batie gwethwo. ne batie Na tondu Poma Gavana Kabogo arari ho. Yes. Na Poma Gavana wa Itituri. Yes. Tutigikiagia. Tigia mburi ya gukiria muthuri ucio. We need to.
hamwe na arata mangĩnyitana. Yes. Na CS Kuria. Yes. Rwetagwo James Warashi. Oh yes. Rũrũ rwetagwo nĩ ũhotanĩire. The same guy watuhirwo rwetagwo gĩkeno. Yes. Rũrũ narĩo rwetagwo nĩ ũhotanĩire. Absolutely. Wakameme kayo ka mũingĩ tũkĩgangara njĩtagwo board chair Gathai Dennis. Sekjen goni watho ita good afternoon. Ingĩ nĩguo tũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. Oh yes. Thaa kenda na ndagĩka 24. Nĩ ndĩratũmirwo ngeithi mũthenya wa ira. Zilete. Ira ndĩrarĩ kũndũ gwĩtagwo Mĩtahato kũrĩa Gĩthũngũri. Kanitha wa Anglican St James Mĩtahato. Nĩkuo ndĩrarĩ igongona rĩa my uncle Reverend Samuel Chege. Yes. Arena igongona rĩa Thanksgiving. Yes. Na kũritaya. Ta area dean. Oh yes. Well in. Igongona rĩrarĩ ithaka mũno. I can only imagine. Na kanitha ũcio wĩna kwaya thaka. Horeru. That is good. Na igongona rĩragĩtongoragio nĩ Bishop Emeritus Timothy Ranji. Wonderful. Na kũu andũ nĩ a JKA pio. Wima. Pio. Mĩtahato wima. Pio. Nĩtũkũrehe branch ya Wabichikuo. Ona harĩa anake tũrarĩ nao. Chairman wa Waranyeria tagwo Kevin. Yes. Uwe ni chairman wa jeshi. Nĩguo. Huko JKA twĩ sawa. That is wonderful. Wima sana. Asante sana. Mheshimiwa Kiwa Murarania kuithia muno. Nĩndageithĩka mũno. Oh yes. Amekusalimia zaidi. Nimesalamika. Na muthuriti buru. Wima sana. Rauga ni atuita kuoria gwake Friday. Kwĩna kĩ? Ena birthday ya the daughter. Oh wow. Ndio akamenya mburu ni muthuri uria ukorwo haha. Ngira wairagi. Yeni. A man of mercy. Au nĩ hega. Ugane Friday. Ni Friday. Friday nĩ kĩmuthenya kĩega. Ni kuria bina geithie Jesse yothe ya Bustani. Yo ti Jesse. Oni amageithie. Yes. Kenyoro msafiri wa Damo Mobile Spares. Oh yes. Meka meme-ini. Asante. Asante zaidi. Mustafa wa garari ga duka-inĩ. Kegosho mande asante. Oh yes. Ona mũndũ wĩtagwo Maina Jipodoe kuma kũrĩa kĩrĩa-inĩ Mathioya. Muthuriti Ken Gofia ni akugeithia muno. Ndageithĩka mũno Ken Gofia. Yes. Joseph Nyagadona Xavier Kerugoya. Wako wima. Ere Gofia njĩra nguo ni ũranyitia indo muno. Kiama gĩtiko kĩndũ nĩ inyuĩ mũrũgamaga na kĩama. Members nĩo merutagĩra. Yes. Nĩ current expenditure. Nĩ viega vigũrũ kidogo. Ĩritũhĩire karitũhĩra nginya thirikari. No wata ithuĩ. Kĩama kĩnini kĩrethegea. Oh yes. Annual Wainaina. Ako kũrĩa Kirere. Yes. Nĩ ũrĩa wa Karatina University. That man. Wima sana. Njogona wa Luthuli. Ona Tira kuma kũrĩa Gĩtugĩ nduka-inĩ. Asante sana. Vigicao Girl. Oh yes. Ona Irene Rock. Morena Dylan asante sana. Wambĩte kũrĩa na Rumoru. Wima sana. Oh yes. Na sare kũu na Rumoru ageithĩke mũno. Wima zaidi. Yori atũthikagĩrĩria mũno. Nĩ the daughter. Yori rutaga gũkũ mwena wa gitĩri. Very good. Yes. Ndio yirauga atĩrĩ. Kĩama rũciũ gĩtikĩre mũkũrĩa members ona okorwo nĩ super deep tũkoroge mũndũ ndo. Super deep. Agade athire. Yagere okuo we. Acokire gĩtuĩka juice. Ere okuo juice. Ndĩraciga super deep ĩrĩ okuo. Super deep ya yenyewe. Hey, yerega komeo na ndatigete juice cola. Nĩkuo andũ magĩrĩre rĩu na variety ya indo nyingĩ. Oh yes. No ndigwĩciria nĩ thiru. No, we'll find out. Ũngĩthiĩ mũgũti ũndũ ũngĩmĩaga. Mũgũti matuka-inĩ rĩ. Ndũngĩmĩaga kũndũ ta kũu. Na thomea na nyuki. Thomea Laikipia. Na Marigati. One. Ega sasa ndĩronire barabara ĩno ya kuma
ya kuma Gitengera guthie na manga ndari karakaretwo atia. It's a very funny one. Kega taka hana gega taka bisil na manga rendera kona, but I don't remember the name as well. Ndego lirikana rikukwira why so kail bisil ke handu gakona I see it why to ka bisil ugaikuruka na manga. Yes negoria muthuri wetagwo Ole Mavia ni akora ona warie muno hau wa ngundu na miguda so super dibu desu adegeaga kuona gudi ni kwetigareire kune rogo proper ene dia iyo yaraga brought icio cia kabi cia thiini ri kune guo kora kamugata karaga ko ni nuthu no ni gapake ke nuthu ka yeru Ure kafu ere ni arathura 10 gotiga wira na December atige wira thiko ni arathura 10 ni araga environmental factors ira mutindikiriria ri ni araremwo gwitiria hostile working environment ni araga hena hygiene factors sitaramu favor ni araga the Abraham Maslow's hierarchy of needs and the motivation theory kararugirio changa aja ruta supermarket ni ni araga kuya na kindu gitagwo a mishap in a love relationship with the girlfriend na girlfriend ri aikuja boli na ke na ruwa akiumagara. Yes now he's saying the spirit of his ex niro karu kumuhaunt naki ka ex yarare hilwe munene wake kena thikafuire ni arauga he maundu maramurumira maria enda kumarahiriria biu na njira ya gucoka ruhongo Kenneth Kafue Yaga nego chaka kwa marumaneti kuraya na mitadio kwere arahitukira no marumaneti. Yes you see Kafue eri aruta supermarket just likweka we kodi safo akeherio ha matunda fresh agetwaro kuria iguru you know upstairs supermarket waita maria maigire utikona traffic nene na kuone kwa indo iria bulk tondu gutigura kwa indo iria cia essential daily products cia kiraini kinene nukatwario haha mikondoro carpet yes indo ici itari fast moving exactly indo iria andu meka planning matanagura TV ku area yo is in that department riu thina wa Kavuro kira riri the ex oyo matiganie nake ri he made a profound visit to his worker station and treated him like a nobody. Muhikio wale wake. Yes. Ex-ire. Matigana na Kavueri. Keike-ire. Ni athira agicemania na igego ke. Riake. Marayu karake ku supermarket. Na Kavu arona undu ucio urari planned and very intentional. To supermarket ndacio ni nyingi. Arakiwa marokire ku nginya indo imwe maragura ri. Ciria therero branch iria ingi. Ogetha ma insist indo cio cio kekore. Magure through that outlet. Yes. And you know, ex moka na mundu wake ri. One, na mundu ke modo sawa. Weke wallet. Yes. Ni mutunga tungu. Ona kiruga mori. We mundu kiruga mori kiwa mundu cio how much he is worth. Yes. He mundu ona mururire wake wa ikairi. Na hana mundu cinagwo ni riua. Yes. Na manyatha maria arekira na ma open ri. Ni maria ma Dior. Hara na karia Kavura ni kwara thraite ni gutiga wira ri matirare kania moko na mundu ucio ri ndamenyithitio Kavura ni urari ho hau mbere kuringana na Kavura arona ni aragwo ni actually arona ri muhiki arekire maundu maya mothe intentionally nigetha moke guku mamuturithie wega tondu kandira uga atiri babe just pick what you want, you just tell me what you want and na beno yake ni ya rugongo ya ruguru no Kavura to be bitter just tell me what you want wewe unasema tu hiki kijana na teremusa wewe ukitaja yeye na teremusa haya attendant unasema anaitwa nani Kenneth Kafui Kenneth
Sasa mrembo yangu hii anataka very good mattress. Do you have guaranteed foam? Ni sile siko pale juu. So kesa yeye naona sample. Kena zidu kewira. He has no choice. Karaigwa ko harorokia mattress ciothe imagwire. Era ya dasi koti. We araga turire ri. Ka harorokia mattress ya mbere ya igwo thiri. Muruguru uyu mugutunyi muhikire. Amara. Darling, hebu kuja tulale tusikie iko soft namna gani. Well, take your side. According to our culture, you should be on the left. Ndio kavuge kale haha. Oh, you feel like dying. You know, hell no fury like a woman. Scorn. Whether are you? Unasikia aje, do you like it? Wanja wewe sema wanja. Pana ugupa. Mwiki atako wanja. Wanja, you just say if you don't like it. I don't like it. It is a little bit. Sasa Kenneth. Panda U10. Witan. Akinya mushukani na agoro. Panda tena. Tafuta ile misitu. Wewe iko na ile nasikia ya Dr. Matre. Musa hiyo. Very good, wanja. Lala tena. Iko misuri. Sawa hiyo baby. Taweka kadu. Sasa Kenneth tunafanya kitu naitwa home makeover. How do harato bile kafuge kaiwe ginya okua. Kalame indo yesio the kagurire muhiki uyu ri. Ore kamugurire indo. Ni shirari purezo. Weka carpet ile misitu. We want the Persian rugs. Pana hii local Persian, Egyptian and the Chinese rugs ile misitu. Musa yote. Kafuge karara ma carpet. Weki akiga. Not that one. It's okay, girl, Toto. Take your time. I am buying you anything you want, Wanja. Wanja, you are the epitome of my affection. Kafu anagatie kao thea cigota icio hari Wanja. Maragurania maindoi. Maragurania hii. Wagwa sasa Kenneth. Tuonyeshe sisi mali muko na double door fridge. Ne fridge no higo kagata ndiro. Tondu oy wake mutengurire ri. Yes. Dakio Kenneth ri. You are a good attendant. You actually, I should consider you in my company. We have a line of warehouses. You look like a very astute one. You was rude in what you are doing. I'll talk to your supervisor and recommend you get a promotion. Sasa tunatoa wapi fridge? Fridge mutasaidia huko mbele. Supervisor wake anaruga tele. Kavue. Take them. Wewe umesikia mtu anasema mpaka uko mzuri. Peleka hao. Kile watu wanataka make sure they eat challenged. Mkubwa ni vile nasikia wewe. It's okay. Take us. Yes. For fridge. How much is this one? Wacha niangalia tagi yake ni 230,000. Iyo Musa. We are going to buy that one. It's okay. That one actually you are very cheap. Kwani ya muogopi hasara. Unauza vitu bei nafuu. 238,000 is change. Hiyo ni change bwana Musa. Agalto tu Wanja. TV ulisema ile uko nayo ni size gani? 32. Ongeza inchi 100 kwa hiyo. You cannot hii TV ya 32 inches itabidi tukiangalia wawili tunafunga jicho moja. What a shame. No yarame no waguria 32. Akavuye no araigua. Na ne brand iria cia ruthuri kianda. Cia kuhero na kantathi kairo. It's the same. Wapi onyesha mimi ile inaitwa OLED. Pana plasma, pana smart. OLED. TV ya OLED ile hivi. Ile pesa ngapi ile curve kidogo? Natoka 390. Uweka kwa mizigo. Ongeza kwa basket. Ongeza kwa shopping list, bucket list. Weka yote Musa yote. Very good. Vitanda siko wapi? Kalama leo.
Oro ni muthiru. Sikongaboire. Peleka sisi. You are a good person. I like you a lot. Actually, you deserve a very good wife kama wewe hujaoa. Kere thia rakija hando kanyikara. Tiga ni haria wira ine. Yes. Ni mangiarugamana. Ni mangiaria. Kitanda ni pesa ngapi? Agali toto wanja. Unataka gani? Ile. How much is that bed? It's 200,000 weka. Supervisor. Etatia. Kabwe. Ona mundu cio nere haido cio ciothe naga swipe kamweli. Arauga kabwe. Nimeona hii watu wanapendelea sana kazi yako. Wewe ndio utaongoza delegation ya kuwapelekea. Kama mkumbwa nasikia kahoma utaponea mbele. Enda pigwa na hewa huko nje. Relax dogo alafu wafikisha ukuja. Yes. Kavuere upika kubwekera indo. Kari karakora wanja nginya ni athamirio gated community. Karatwaro leo kona indo iria cirarutwo nyumba tondu kaiwa atiriri ile vitu iko huko umetoa. We are replacing everything. I don't know umesasikia home makeover. Unajua my wanja here is a beautiful bird of paradise. Moto ya kutoka Mugoiri. Waja no Mugoiri. Namuita Nyar Mugoiri. Toa yote. Toa yote kila mukitoa mna replace. Tuindo tuothe twaru twa fridge karaga kuiga kinya mundu njohero. Nikwagurire wanja TV yake ya ruthuri ino ero ndingionwo ni andu eri kanyamu karia kahangira go gagukira itunguru na iciko kagirini twauma tuothe no riri ero sasa mukiwana hizo mnaweza tafuta mtu ambaye mnaweza kuwa msamaria mwema kwake mumpe. Those ones we are donating. Kamu ke roide cio karona abere ya wendo ki. Arona abere ya wendo wake. Akinya ndo karaigo ndo cio ni ugutumaga tuthuke kaguruke karauga magai waja uguo niguo wona. Amura speak English. Agni huthu arumirwo na kiugo gitoranitwo na nyamu ya maguru mana Romeo nake ile muwarori aracoka mundu arakunjurira kabu engiri ciana ithano cia kuru nyamwira unaweza hata beba whisky niko naye kimaliza kazi uende kunywa wetero mikoma wendo etiro kirimation ya wendo eno ntopo ati ukari huo ati uthire nwe mundu ndai na kuru ati no ni ex arauga this young man deserves a very good life. Wewe vile nimekungalia vile uko mtu energetic. Wewe utasaidika sana kwa utaenda bali. Mimi ninaona nyota yako si mbaya. Wanja unaangalia hiyo that young man. This one deserves to be recognized. Hata customer service yuko misuri. Sasa yeye kipata tu mwili kidogo. Afuere wa ha idoro wogo muda tiga wira ni undu wa maundu ma ngoro hakania na hakiri kafubi ngoro na hakiri hakana gro cicieri heke mwe kiaga ki adiere go tiga vira na muronyu kwa nindi araruire ni arorete iguru ukuri ciana cia nyiria nini gutiga wira tondu wa mundu muka tiga kumwita guo uwo ono cio nduku mweheria meciria-ini maku ucio ni muthiu no arakiaririo kabuge aririo kahora rakenda na mote mai
They cannot get worse than that. No. That is a serious conspiracy. Kahu ndia arabatara kwaririo. Nĩ arabatara gũikario thĩ nĩ andũ mena ũhoro wake kĩ? Ngoro-inĩ. Yes. Kafue Kenneth. Oh yes. The son of fate. Waja nake ti muhuthu. Ti muhuthu. Waja rawire atiriri. Ekumucumikia cumi. Wa guku karihirwo guku thi. Some people can be cold. No, some people can be cold and with zero chills. Hell knows no fury. Like a woman's corn. Wajari. Ndiagera ngero ya mai na mutu. I am already Jeffrey Mungai. Ndageithika muno. Was and downer. I've got what a crackhead I tell you. Pua kafue. Kafue. Pua kafue. Oh boy. Oh my. Oh kafue. Oh unto thine. Oro rwetagwo mukayo. Mana bai hiji andongo. Kameme kayo ka muige tokega garage tagwo board chair Gathai Dennis. Sakjani ko ni watho ita. Wageithio ni ndongo wa Brookside. Mesalimika sana. Auga ni mona gasenta kagwetagwo Gatatwek. Gatatwek. Yes, Kajiado. Yes. Watu wametembea Kenya. Na wewe kundi na kuthini gwetagwo KMQ. Ate KMQ. Yes. Kune thini we Kenya Mabu Kware. Kune gwetagwo Mabu. Yes. Nicolas auta thini kidogo. Thini kidogo. Aje twathi ku twena wa Karo Mr. Meano ri. No mũndũ akĩgũranĩte kũndũ kũu rĩ kũrĩa maigĩte mbũri na ng'ombe rĩ kwĩna thia na cikaragwo rora mbũri ũkĩrwo kana nĩ gathia kani arokire karaingĩra okĩ ruinĩ rwa mbũri ĩtho KMQ ĩrĩa mabũrũ kware ngĩra meno ndikanie mũthuri ũcio tondũ nĩ mũrata witũ tũmageithie masada Oyo ne kaburi. Kameme kayo ka muige tokigangara. Sakjani ko ni watho ita. Board chair Gathai Dennis. Oh yes. Monday tariki 11 mwezi wa December mwaka wa 2023. Well into December, of course. This is Jamhuri Day Eve. Ero cine muthenya wa Jamhuri. The 60th mwaka wa 60 kuma tugie biya. Bũrũri witũ wa Kenya. Kenya at 60. Kenya at 60. Twahingia miaka 60 ya wiyathi. Oh yes. Self rule. Great. Oh yes. 60 yo no meingĩ. Ti menini. Thengio nĩ gũtũthikĩrĩria na ũgatwandĩkĩra ndũmĩrĩri ya SMS harĩa hũthĩ ũrĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya. Oh yes. SMS ĩratũkinya na kũhĩtũkĩra namba ya 20014. Meme FM official thĩinĩ wa Facebook. Masana. Oh yes. Na wagaithio nĩ Karis wa Vista. Nimesalimika sana. Ngetũgithanĩria harĩa the Mark Hotel. Harĩa Ruiru. Yes. Na uga rwĩmbo rũu nĩ rwa mũkenia. Asante Karis wa Vista. Absolutely. George wa Gĩthirioni. Oh yes. Auga niĩ nĩ ndamba gũgatirania ũmũthĩ. Relaxete ha Kikuyu boardroom. Hatirio boardroom. Ndwaragwo hau nĩ pasueri. Yes. Nĩ mũkwenda mũrĩ ndwara handũ hau. Nĩ hahoreru. Pasueri atindaga akĩnjĩra nĩ arĩ ndwara na ndarĩ andwara. Nĩ handũ hahoreru we. Yes. Wĩma sana. Monica wa kũrĩa mwena wa Switzerland arauga it is snowing. Yes. Snow imemwagika. Makaya geitheke nejo nake ari okuria America. Ni athiete gucerera muruwe. Yes. Yeni. That is good. Geitheke rauga kule baridi ni nyingi sana. Uga ni nyingi mno Amfri. Nyingi mno. Yes. Ndona ngura wa thika. Mwarimu Kĩmiti wa Mũrĩiwe kũrĩa kĩrĩa-inĩ Mathioya. Asante ona Gĩkonyo wa thoko ya Kayole. Oh yes. Alex
wa jamii Pishori Rice asante pia. Oh yes. Na Kajogo ngiona mugaka hando mwire athina mbere kunyitia hindo. Ndagĩtarĩ na Kajogo utwethere mundu ucio ni muregeire rugongo rwa ngigĩ muno. Rwe kuma ndo ngigĩ mahero ita Western Bypass. Mationekaga na gũkũ. Yes. Na barabara njega muno, the Western Bypass. It's one of the most beautiful roads we have. Eyo na the south. Yes. Devima. Oh yes. Turakio puru kuma rwa kanere githie ndu enyitane ruiru. Wega vio nyitane githemba kiu. Oh yes. Ndona muirori wa Sami kuma Thogoto Bella Hill. MC Buru Ebeneza kuma Thiru. Onake ne Mwangi wa Gatua Ng'ongo kiria-ini na ngari KCS 139H. Oh yes. Na Consako. Matungatĩri ba kuria kanitha ba Maragwa ACK, Dr. Hillary, Reverend Muremi, salimika sana. Tukaithirie Bishop Waitoa Murang'a South. Right Reverend Karano. Oh yes. Wema sana. Devi watenda touch kinyozi na Ivasha. Wema sana. South Bend Indiana and Mwale wa Karaoke, how are you? Wema sana. Wema zaidi. Shiro wakubwa Sids. We also see you. Onake etagwo James. James Wawero. Arauga listening from Tot niku. Tot. Where have I heard that name? Ne West Pokot. I am not sure. Did I see a West Pokot if I'm not wrong? I will need some clarification on that. Yes. If I'm not wrong, either West Pokot kana Elgeyo Marakwet. One of the two counties. Yes. Yeah, takoroni Tot yegeaja wa bururi. Neto sererio ni aria moi. Yes. Wima sana. From Tot. From Tot. Tot ili atu ijuwe ni Tottenham. Na enyuo. Niko na Toti. Thoniri atu Tot ni kuria Marakwet. Oh, Marakwet. Elgeyo Marakwet. Tot Marakwet. Digo kiorite. Very resourceful young lady we have here with the facts on her fingertips. Yes. Thank you. Gimono mudoni wa banja. Abaja. Akiri theri kuma kairo. Mwana twathomithia. Akimanya kiria tutathomi. Riu githomo gitu kiha. Yes. Riu ena thate thiri thaa 10. Wega biu. Riu ri. Ni undu wa blackout ire rari kuo muthenya wa ira. And it's not the first time to get blackout on the national grid. Bururi mugima yogekora nduma-ini. Yes. Ndatuikire very curious and inquisitive kumenya kana hii no ithuĩ kana nginya mabũrũri maya meyũkĩrĩirie. And you know, I was very amazed. The last time bũrũri ta wa United States ũkĩrĩ mbere itũ makinya maingĩ. But you would be amazed kumenya atĩ the last time magete kindu kingitwo a near national blackout. Ti national. Near national blackout. Rĩrĩa yetagwo the Northeast blackout of 2003. That's 20 years ago. Miaka kibao mithiru. Kuma hĩndĩ ũthiĩ kuora thitima. Nĩma nĩtũgũchatĩte na Ambrose Kamau. Yes. Early in the morning. Akĩnjũria kana thitima nĩ iracokire gũkũ ndĩramũra nĩ icokete. Akĩnjĩra we mĩaka ĩrĩa athiĩte America na koti mĩingĩ-rĩ gũtirĩ kuora thitima. Oh yes. Actually the Northeastern blackout. Yari on Northeastern United States, Korea, Southeastern Canada na Ontario. Tikondo guothe. Na ndiaikario na mathaa matandatu. And some people resigned. Gũkũ-rĩ na ndathikiriria ha news cia thaa 10 wa ina githoma ndagaria uthikiriria explanation ire ya CS wa energy CS Chirichiri. Yes. Akiheanire ya gitumi gia thitima kura muthenya wa ira. And I want to say categorically, yes, I don't buy the explanation. Yes. I don't. No, it is neither here nor there.
CS dikire muge mu na maundu ma engineering ya thitima no explanation yo ya waziri de na ngomana yes tondu akiuga ngaraini anga ya kuma Narok anga Bomet anga guthie kuria Nyanza na overload anga ya kwi maita matatu more batie gukua na direge yes no riu agikone yo ina thina ri uhoro ucio rahutia mundu wi githurai atia ona weciria weta layman ni uku imagine gutigikoro grid yo the national ikoro integrated in one line atiraini mwe ngigia na thina iko affect the entire network. I don't buy that explanation. Serious na bururi onu tukwenda by the tutwike serious right from the president. Na president riu ni afatie gukinyukiria andu ake makinya gutingituika thitima iri ura bururi mugima the entire country uhoro ucio gecokera ria mbere ria keri ria gatatu riu this is the third time in less than 6 months actually thitima irora bururi mugima irari exactly 1 month after the other tondu ria ngiriga November 1 month after thitima ikaora bururi mugima unless there is heka undu tutarerwo nie ne ndireciria kuri andu macungite wira-ini na ni marabatara kwarahurwo ni kurabatara gwikwo maundu very profound and bold tondu gwikinya nginya kiwanja kia kimaburi kia ndege ni kiraga thitima. How? The biggest airport we have in the region, the busiest hub in East and Central Africa. Yes, we are without power. Na ndakwira atiriri na kuo tirita ria mbere. Yes. Riu nika gukira guihitia ria mbere ti hitia. Yes. No riu hitia gucokera the same way. Because gutiekiro kindu gitwo any mitigation measures. No, some people are very much asleep. And ni mabatie kwarahurwo. Na niä ndä raugä yo when I'm waiting tondå gå tikä rä kå ratuka by close of business today angä korwo gå tirä andå magåkorwo matacåkä irio makinya ministry-inä ya energy na management ya kambuni ya Kenya Power then I totally resign to fate all the way from the generation to the distribution gubatie gukorwo makinya moetwo marumu tondå ngä njä ra å horo å kä happen ria mbere å kä happen ria kerä å happen ria gatatå rä u ningä ona minister kwanja. In fact, the minister is shameless. Gutwira atiriri undu no gwicokera ringi. Is that shamelessly bold? He is very shameless. Yes. Ona ndatuhe mwihoko atiriri we are working around the clock to mitigate and make sure this does not happen again. Aratwira ati no ku happen ringi. Yes. I think he is a joker. Chiri is a joker. No, ndakura ndocio ni mabati gutacukirio makinya marumu tondu thitima kura bururi mugima ri kuku ni kurugamia bururi tondu kuga nginya mathibitari na makoragwo mena life support systems they will be affected maundu maingi muno yukana the losses iria ciratandwo ni bururi just yesterday is insurmountable. Na riu undu ure kwanja ucoka kundakaria makiria no igu explanation ile aheo ni minister aheo ni minister kambuni ya Kenya Power they will not give an explanation. They won't for who they won't makirau they won't they will not no bururi undi turi ithako ringi muno mutadu tadu agikorwo cio ni minister wauga uguo na atwira ati ona ndaratuhe mwihoko atwira it will happen again, it will recur. It's unfortunate. It's very unfortunate, heavily unfortunate. No, you become a laughing stock. Oh yes. Na niguo maneiba maitu makoma matwete gitio wa Uganda na Rwanda. Yes. Something is amiss. Anyway, no Ngai woma will be 60 years. Tuharirie kugwira miaka 60. Na ndo mamu tuzipatie huko tukimagweta 60 years after independence. We shouldn't. Yes. No, waziri ndanangomana ni andakaria actually. That is not what I expected kuma kwi minister. And wake you atiriri might happen again. Anyway, who are we? Is it Nanan? Me dai kovila forte. Sit back. I'm actually even imagining ya thiti macira githemba kiu ri statement ye koragwo oyo igacenjio date
Kenya Power bathondekire template Yes. ya kũririca thitima ciora bũrũri mũgima. Magacenjio tariki. Eko yana keria speech ya swearing in ya Museveni. Icenja iyo gĩthurano na commission okone acenjetie na mwaka na commission wa commission ya gĩthurano. Gũtirĩ itathekwo no nĩ mongerera ndũmĩrĩri iria marekagĩrĩria rĩ. Yes. It's almost the same thing. It's a copy paste affair. Yes. na rĩo ona maũndũ magĩceto rĩ, you see for customer service nĩ ũbatiĩ rĩu wagĩceto maũndũ kamera atĩrĩrĩ, this is what happened na tũreka ku address thĩna ũcio. Yes. They won't explain. They won't. Dadu sit back. Waziri atwĩra it will happen again. Yes. Ithuĩ reka tũkũhe mbeca Same Muhea wakameme kayo ka mũingĩ tũkĩgangara njĩtagwo board chair Gathai Dennis. There was a Jen Ganiwatho. It's a good afternoon to you. It's evening. Oh, it is evening already. It's Malirato restored factory. Factory booty. It is evening. Yes. Aiko vile wetigĩtie ndagĩka 10 bane ngogoca rĩtwa rĩaku. Ay, lovely. Oh, yeah. Beautiful one. Toko iname okidogo. Watu wakanitha mwathani wa mathia na tempo. Yes, be mathia marugite. Magathi. Nĩ thaa 11 gwa kameme. Wangũire oka na mohoro. Yes, she is. Aradigire studio hwaĩ na ngoro studio. Risking Monday morning, here she is now. Adigire haha thaa 4 thoma mohoro. Ndĩratindĩka nginya mũgwanja. Rĩu okaga gũkũ awa ngora ndindĩkĩte mathaa 3. Ndĩraũthikagĩrĩria ndĩ motoka-inĩ ndĩrarĩ o bara. Yes. Nĩ ũndũ mwega. Katamba tũthomero mohoro nĩ wa ngũi. Nĩ tũracokereria. DJJ on the Kameme Jukebox. Mũtukania mũthaka mũno wa DJJ. Yes. Ngiye nĩ wetha cagũra kameme kayo ka mũingĩ harĩa hothe ũrĩ ũgatũthikĩrĩria. Tũkĩgangara njĩtagwo board chair Gathai Dennis. There was a Jen Ganiwatho. It's a good evening, ladies and gentlemen. Yes. Muthenya wa Monday tarĩki 11 December mwaka wa 2023. December ĩno nĩ irateng'era. Nĩ irateng'era mũno na Jathi nĩ ekũnjĩrĩte atĩrĩrĩ. Anene mũrahoranio rĩ. Ũrĩa tũhoranagio December. Rekũnjĩra tũrie Mwangi wa nyina na Toto. Aratũhorania gĩthemba kĩrĩkũ tondũ nĩ twambire tũkĩongererwo ithaa. Kĩũndũ kĩu no ndiũĩ kendia kwaria handũ-inĩ ha mũnene. Ago nĩ tũrahorania tũkĩbatie kwanjia Monday ya next week. Nĩ Monday ya next week? Yes, the 17th. Wiki na wiki mwaka ũthire. Ka mwaka ũyũ ũinamire. Toro nĩ Monday ya next week akĩrĩndĩtie 18. Nĩ Monday ya next week. Na wajia angĩ maingĩre Monday ya 25. Maingĩre Kirithimathi. Ĩndĩ kĩmbwe kuma na mũnene. Kĩa mũnene rĩrĩa agũikara thĩ rĩ na ũgĩ ũrĩa ekwathwo nĩ roho rĩ kana ũrĩa igũrũ rĩgũkiuga nĩguo tũkĩrĩma ithuĩ tũrĩ tiarĩ tondũ we brave in the rule of law and the protocol of hierarchy. Yes. Thangiũ nĩguo tũthikĩrĩria na ũgatwandĩkĩra andũ. Monica rauga atĩ no nyende mũrehwo njanjo o ũguo mũrĩ. Njanjo no yambe tũikarĩre ndogo. Njanjo na ng'we. Ona tũkĩonagio he kũndũ rĩu kũremaga. He kũndũ ningĩ kũritũ gwĩkĩrwo. Yes. Rũgua. Tekana twĩhoita harĩa muoyo.
ikakuwa msito kidogo. Ni kuroragwo ningi capabilities and believability. The word is believability. Odoge kiega thukiita haria muoyo. Na andu metikie mario thabari-ini. Tando gikie waku ni Mogithi. Yes. Kana evangelist wa Ngonjiri. Umwe ita wate ene asia buri. Koisi esa gwate. Tia mule nyama choma. Pero hali sia buri. Stoyo. Buri egecinu. Oke cia mburi. Ezi gwetagwo. Eta cia mburi nĩ hĩa. Ĩrĩa yarehagwo nĩ Seima, gĩtiguo. Eta cia mburi nĩ hĩa. Cia mburi nĩ hĩa. Tũkĩ-advance mburi ĩyo tũkĩmĩhĩhia. Rĩu ĩtagwo nyama choma. Yes, no kũihũra. Shuka. Tũrĩ igũrĩa mũnene egũtũhorania mũndũ akĩnyitĩrĩra harĩa ũgĩtwaru o harĩa mũndũ arĩikio. Yes. Ota gũtũigua ũtukũ. Ota kũigua rĩu athĩa nĩ moka na maninyarĩ nĩ mapĩĩo na gatonye wa mbũngua. Yes. Ũrĩa kũrĩ ikara. Ũrĩa kũrĩ ikara ithuĩ twĩrĩndĩ. Ithuĩ twĩ njamba cia wĩra. Yes. KWIGANGARA cia kĩganda gĩkĩ. Njoroge nĩ akenio mũno nĩ ũhoro ũcio warĩ of goat. Cia mbũri nĩ hĩa. He also used to do that program, didn't he? He used to do that program. Yes. Nĩagĩte cia mbũri nĩ hĩa. Jeff Njoroge. Cia mbũri. Mbũri ĩyo nĩyo yatuĩkire nyama choma mix. Mbũri no rũtara yaigĩrĩirwo. No rũtara yaigĩrĩirwo. Na mathagiro make atĩ what do you call this? Makĩrigwo. You know the beauty about Kameme nĩ atĩ ona andũ arĩa marutaga wĩra gũkũ rĩrĩa matarutaga wĩra gũkũ no mathikagĩrĩria. Yes. Zabusi ni pebe. Yeah, actually he used to say that. Maragwa Mercury system. Yes. Founder Evans Wajoike. Anakuwa nginya tuibirika. Etagwo ndu? Tibirika. Yes. Thaiko miremo ina thate vai. Tuthiĩte wega. Tũkũmenya nũ gagĩka cia mbũri. Kaniheo mũthoni. Where ithuĩ tũkorwo essential service providers. Rĩu mani Simon no aheo tabarĩra arege Sandi. Ũcio no ahotane nayo. Ũcio no ahote nginya ita harĩa muoyo. Agĩrĩ spiritually na kĩrĩkanĩro na liturgy. You have to give it up to Man Simon. Man Simon gũkũ no ahunjie. Wega piũ. Tiga nĩ kũrega twaregire kũmũhe ha kũhunjia rĩ. Yes. Man Simon no ahunjie. Rĩu thĩna wake no ahunjie. No rĩu harĩa handũ arĩcoka gũkũ thĩ nyũmũ. Nĩ ahunjia. Acoke arĩkia kũhunjia. Aigĩrĩre rwa wakĩoi. Nauge ũcio agetwo Mark kamanda wa Kioi. Ngwĩra kata. Kata na ngwĩre. So we have serious talent and variety around here. Mũndũ ũkĩhunjia gũkũ nĩ Simon. Arĩa matahunjagĩrwo no mahunjie. Gwĩciria anga no Simon no ũngĩ.
Pastor Ben yakihunjagia kuma gatene. Yes. Wajiko agura no ahunjie. No ahunjie. Wakiruba. No we refuse. No, ojo no aheirwo ithomo. Akiruba no aheirwo ithomo. Fast reading ne here. Wahianyu agiharirio wega ri. Erogia namba cia maguru-ini ri. No aheane kiugo. Gitari kiraihu. Kiugo gikuhi. Kiria gika ndangiamba ta iguru gituni. Atonya. Never mind, he also has a lot of theological knowledge. No dagehuja. Kuhuja. Gatheba no. Heta farre siho ona tutigegeria. Kuni andu amutagatheba. Kingpin. Kingpin cha. Katram. No. Gadhufa. Pana kuinia cha. Kuinia. Gadhufa. No. Kamuleshi. Kamlesh, yes. Kamlesh ni ale kaundu kau we. Na ntuthia nake the Great Harvest Mission na gatwarithia wega muno. Yes. Uguo no ehokerwo kiugo. Ucio no ehokerwo mena power producer Mr. P. Acio no mathie wega. Magikomba inu uguo ri. Ni meku drive kiugo. Yes. Muzima cha. Pana. No. Msimu na dakapie programu ine aritaji. Ni waketa mugeni. Hiyo hapana. Aliwe yala uafiri. Gato nyato singemue kihujio mundu wa 80. Muitire. Mondlo pauti. Yes. Kiugo. No. Muthoni wima ucio ni wima kidete. Mase. Muthoni wa wanja. No Stacy cha. Muthoni ni hari muthoni ni hari Stacy. Stacy kiugo ini ni twamweheria. Ucio no tumupie na gathuki. Wewe utureka presentation toria speaker heaga abunge handu maria nigetha amenye gutuo ndu atia. Wewe munene ni atuthikiriirie. Nigetha amenye decision ile weka atia. Akumiki. Prince Saimo wa makaga riri. Bana. Ucio no heo ngatho kwarika. Ucio na ni mabatie kuhaka ni haria kiugo kiriri. Yes. Mahakanio. Muno mahakanio na presentation. Gwesiria based on that an analogy. No how to make decision. Ya niwe guikia ha. Yes. Taureu hau ena choice ya mweri 24. Murekio. Yes. Lu ageikia murekio. Wega tondu murekio na kune kurabatara mundu warahukite kiroho. Tule mzima na Prince Saimo. Wewe mzima murekio abe amure muigana ni etha. Era ikomire buena foto wandu. Na kuratu iko nawe no uhujie. Well, you see, we all have we all have a pulpit one way or the other.
Tondu bandiko mugati reke kanua gothe kena ki kena mihumuka mugoce. Yes. So we all have a pulpit, one way or the other, within our respect. Yes. Magathemba nĩ ahunjagia kũ ai wewe ukitagathemba chef gathemba nyathio kũ karigũ gũkũ Gitumo dikairia kahora. Pesa si happy billion 91.55 account rekira ritwa kameme becoke kira ciringi 99 toroka riu tuhure nduru Anyway yara ugatiri lazima woge mure kiori na beature Christmas ni gatituka ngoro gatauna yeah, you're not a good person. Morashia Simon. I know he's around, but he resides in London. Yes, the same brain is. Jora mwage kwa barori atriri. Esti mwage raki. Gitoero. Gitoero dari. Ariyo bise na maundu ma muhuro wariwa. Kwihokerwo. Gathemba aratuĩka nĩ aheanaga kiugo. Yeah. What time? Karigũ. Atĩrĩ mũthoni tondũ nĩ ũndũ ũkũ nĩ ũcemanangagia na tabarĩra cia kũhe andũ kiugo. Gathemba ahunjagia rĩ kana ahunjĩtie rĩ? Nĩ atuhunjirie rushini ta maita matatu haria segment ya Reverend Ben ahunjagia rushini ri tanaingira kwa arahuka ri ni ahunjirie ta rushini maita matatu anga ni akihutirie ngoro cigana ona na Gathemba no akuhunjirio no honoke ma oh Gathemba well yo kingpin we mwenye ni muhonoku Gathemba nĩ na Yesu gatike moyo kana tugo fatana leo no ni yake ni bora kwa Simba ayo kako ujana wa bei kana ni yeza Pastor Anwar Orange na mo fair Paul kana mutugateri yes roro rwetagwo kiriko wakameme kayo kamwe gitokigangara gitagwo board chair gathaye Dennis tagwo Sajent Goni watho ita good afternoon evening to you yes it's evening ai adawageithio ni Ben Mogo msalimika sana ore na nyuki mwisho wa reli injinia Tashu wana Ivasha kefa kinyozi mweshiri ngeri ana tuthiete bega oh yes mwana mwireri kuma kuria Githura 45 asante sana Jerry Bright Legend salimia sana salimika PK wa Msoku mahuruma kwa Shifo asante ona jogu wa trench coat Odhero Paul Siambo how are you masana he mundu twatigirira ngihunjia wega muno wetagwo Mora wa Wanjiku oh yes I agree completely yes Mora no wahunjie wega piu yani ucio ni tiki ucio ni very yes yaliwa iria ndikuwa uo au tigana Gathemba mundu nake ubatie kuheo turahurwo ricabu ubatie kuheo handu ndanu wainaina yes
heyo handu guo ucio no agutherege guku gutoge no he can do very good reggae muno kana rumba yes thinacara etigetie ndagika 8 gwa kameme ya mtakatifu Banadate Koigwa gusina budi kameme kayo kamwe ngira tukenyeria thinacara etigetie ndagika 1 and that note wa mukire ngeithi cia riri baba paroko wa kuria Divine Massacre wa Catholic Father Paul ni moja ike wima sana yes nyanda derwo ore MC etagwo Hera Directions ri ni aje atiriri ni warugirira reure nice, it's a very jovial fella. Yes. Wima sana. Reure. Yatigia second 10. Oh yes. Tukahingire hau. Tukahingire haba. Thinacara nĩ ciahanda. Oh yes. Ara maito ma kwigangara nĩ mathira. Section good weather. Board chair Gathaya Dennis. Homoka is loading and Baba Wagara is back. Oh yes. Back. Well, really. Weshamani Roshio muthenya wa Jamhuri Day. Celebrating Kenya at 60. And you're at 60. See you. Yeah.